Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ginongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Menta kesngi kinong kershan jong UMLA karam Rajir ngam constituency hapo kajing yalam jong uba BI nong seat kom convener kilapan long ya kajing ya kenduk lang hasor rambrai benya peliu jing mut ya kikat tu kat niki kam na ka benta ka samoy election MDC kaban salong ha usnem arhajar arpusau hakate kajing yalang ya ka balapan long hador bar hall jong kasnong laya don lang ru uba RG Momin MLA karam Rajir ngam constituency ringkat bat kiwe pat ki riu rangba jong kathan kom uba Bull Starwell Marbanyang, Sordar Shnong Rangi Lowa Yo Rambrai, Bat Kiwe Kibana Kathan Garu. Katay kajingya lang, kaday tang kajingya kenduk lang jong ki leader ki bakam hakmat bat laong ru, badang don ki bam shim lala ban poi, nakidaw ki bam la ban kiar. Hakatay kajingya lang, ki kat tu kat ningut ki nong kit kam ki Bashir Rahim jong uti UMLA, ki lapan pao ba ki kuwa ba uba BI nong siet, unya kun kum ukur tong shimet na ram Rajir ngam constituency, haka MTC election kaban salong. Henry haba URG Momin haba keren bat ki nong thok kubor, ulo ong ba kwa ban pen pao, la un menjer na ya uba BI nong siet, Henry ukwa ba ukur tong MTC si unday bet ubana sa rambrai. Ngene na kalian tungado sisa nga wan hang ni namar yang aku membeli to ngaru hap yang yaki kum gumpai pa no eka rai ka resolution ka ba fishim ta sini na kalian tungado kanu kam na kanu don jinge ngitrelang lilang kanu don ngaru klem batnang pa politics tang ba ngaru lilang na yaki mo giniru katpal gua nga katpala nga bersang ban yarak yaki kumbang iya jikti ba ibabu BI nong stage mo indon gijing thu ban ni kun kum kartong MTC te nagaleng di PP don em ga jing kershan nagaleng hadu mentak election ru dang jingai tang ba nagaleng jonga do gua balat beliau na ramrai mo kum MDC dan kata nang ba isna na iwiwi na tang ba kuap la kandidat na ramrai na desa menta lasan benai kenti filalong kum MLA bat ki ka sarkar ka syong ya ki dorbar tang ban dorbar liur te ki proposal ki jong fi ba fila da move se ka sarkar nak menta ka rambrai jangan konstitusi nagal yang jongan nang kong ke surok mo kapor thau sarkar MDI 2 no kapor room MDI 2 nagal yang jonga suwa ban room mo la gram nang pat konrat mo ngi anga la ong ni nga don kam plat surok na ramrai tu nonglang khudum rot mo kawi bat bat nga gua plat surok na malang sutu ramrai kini konrat regular sisa ngam sale kene awak dagam da jong pi ongum ta no hadu mentang ban gema man ka portang kata te itu sure ya sanction bisa dangsna mentap DPR menta la post spoke kilometer asna menta dangsna yang menta lawan order alai kopi yang aru kini le yang survey menta DPR sina biasa kan itu lah ada survey tu ada kan malang sutu ramra ada berubah TKI pat katong yung mat ke ba hidang don na kabanta karam raja ngam konstitusi markaderu atat ka konstitusi ke badan kajing kajih putih te hatu katkum kajing suku yung fi kung MLA na kaleng ka sarkar kalan em mat pendapat put po nusnam bersangkat pala mo nang kaleng jong adu government no mentaro dang bersang mo man kapol dang lep border Assam dang gerpat satmit ayayu gun ki chat kot mo ngila song Guwahati last week mo kataru hadin ngila song biang Shillong next week min hadin khasan tarik independence petang bahatu mendak dapat hot meeting dang ba kat pala baru MLA member jongga regional committee dang bersang mo bersang ban yarap Meghalaya mo panwanra Meghalaya mo tang baklem la to le ayu tang ublay tip tang kata tang ba nagleng jong tang bersang baru MLA baru nadubat chairman baru MLA tang bersang nem gijing thu ban rung ha kanu ga parti
parti tu ngat lembat rong hadu menta apswa sipot mo nama hadu menta government side lu dang yarap yang adu bali tun kam bandung parti mo apswa hadu menta government lu dang trelang kanu jingeru trelang mo ngaru dang yarap kini dang yarap yang tang kata mo don em ki parti ki ba khro ip la don em ki parti ki ba khro ip bandung khot don gun di parti dang ba hadu menta mak lembat rai mo so hadin sistem tarai hadin sistem kata benai itu kreatif situation bed sudah mo mentaru tempat lungru government dang yarap yang itu paling lengkap hadin kanu parti lu jadi independen ngin sawan tau surkat mentang ngila don ka surkat di mentang la jet so independen ngin mentang ngin pat runga kan wanu apa ti ngin pat syak batu UMLA jungil umpat kuahi bun ki blau khot bun blau khot mentah syaka nengkong syaka UDP bun blau khot mentah syaka NPP tahu MLA jungi mentah dang sa independen ngin pecua ngi don kam kum ngi don kam nak supai pa ngilum pet kulma chelo de la chane silara job ba bobu is nang ne MDC ro ngin don nak sorkar po this council ditang ne kentin balengkot jongang ay wer biang ya pi sa chisin ay kublay ya pi bar kot bengin sia kenduk biang sa chisin bangin ya bo ka thong man penjob ikan gede independen jongi adu mentah ditang gini kenting